Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone kuri uyu mugoroba wa tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, nshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko muri politike ya CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tunagaruka ku makuru ya diplomasi, umutekano ndetse w'aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu makuru yacu tuba turi bagezeho iba bigezweho mu gihugu cy'u Rwanda, turaza kugenda tubabwira amakuru ari kuvugwa mu gihugu cya Uganda, ndetse ku ikubitiro turagaruka mu Burasirazuba bwa Kongo turebe ngo bihagaze bite. Inyeshyamba za M23 zirimo ziracanwaho umuriro ukomeye cyane nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo bagaragaje yuko bagiye kugaba ibitero simusiga mu birindiro by'izi nyeshyamba za M23. Si ibyo kandi andi makuru dukomeje kugenda twakira nuko umujyi wa Uvira tayari wamaze kugenda ugeramo ingabo za leta ya Kongo FARDC, ndetse biranavugwa yuko isaha n'isaha mushobora kuza kumva rwambikanye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, tutanibagiwe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidatinze rero Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aragirizwa ku kuba mu by'ukuri arimo arateza inzara abanyagihugu nyuma yuko imipaka yose ihuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu by'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba imaze kugenda ifungwa. Ubu amakuru dukomeza kugenda twakira nuko nyuma y'umupaka wa Kavimvira ifungwa ryawo ryaba ryarateje ikibazo gikomeye cyane ku baturage ndetse no ku bukungu bw'igihugu muri rusange, by'umwihariko abakoreraga ubushabitsi n'ubucuruzi bwabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byahise biteza umwiryane kugeza naho bamwe mu badepite hariya i Bujumbura ndetse n'Igitega bamaze guhaguruka barasizora basaba Perezida Evariste Ndayishimiye yuko agomba gufungura imipaka ihuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu by'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, nk'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umupaka uhuza igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara rezilita zitari nziza by'umwihariko zirimo ziragenda zigira ingaruka ku baturage, ndetse ibi ngibi ni nabyo benshi bakomeje kugenda bashingiraho babona yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye atakiri uwo kwizerwa n'abaturage, kubera yuko amahitamo ya politike agenda akora mu by'ukuri arayagenda abangamira umuturage w'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma bamwe muri opozisiyo by'umwihariko basa naho batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi, nyamuneka bamaze kugenda babigira iturufu bagaragaza yuko abaturage bakwiye kwirara mu mihanda bakamagana ibikorwa bya CNDD-FDD, ndetse hari n'amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we ubwe nta cyizere yifitiye yuko atazageza mu mwaka w'2027 biramutse bikomeje gutya, ndetse baranamushinza ku kuba yaramaze kugenda akurura by'umwihariko ikaba isatira imbibi z'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko arungitse ingabo ziwe mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ingabo z'u Burundi mu bihe bitandukanye zikaba zaragiye zitsindwa uruhenu. Ubu rero amakuru aravuga yuko mu by'ukuri izi ngabo z'u Burundi ziri hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba baroherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo we atabyumva. Hari benshi bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo guteza mu by'ukuri inzara abaturage b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubukene, ashaka no kubateza intambara mu buryo bukomeye cyane. Impamvu ni iyihe? Nuko ubizi saha amakuru dukomeza kugenda twakira mu kwezi kwa gatanu inyeshyamba za M23 zarwaniraga mu birometero bigera muri hejuru y'ijana, ariko nyamuneka biravugwa yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugaragariza amahanga yose yuko ziteguye kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe indege zijya kubagabaho ibitero mu bice bitandukanye ndetse zijya no kwica abaturage bo muri Nord Kivu, by'umwihariko bari mu bice M23 ikontorora. Mu by'ukuri M23 yamaze kugenda yidekarara itanga gasopo yuko isaha n'isaha ishobora kuzagaba ibitero kuri ubu butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri rero iki gihugu cy'u Burundi kikaba gikomeje kugenda mu by'ukuri
giteza impungenge nyamuneka, aho bivugwa yuko abanyagihugu b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda barambirwa ibikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'intambara z'urudaca uyu mukuru w'igihugu yakomeje kugenda ashoramo abarundi nyamara badashoboye kugenda bazirwanya. Mu bindi bintu uyu mukuru w'igihugu arimo aragirizwa ndetse bishobora kuza kuba n'impamvu yuko ashobora kuza gukurwa ku butegetsi, nuko bivugwa yuko yamaze kugenda agambanira ndetse anasenya igisirikare cy'iki gihugu cy'u Burundi nyuma yuko umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yari yaramaze kugiha umurongo. Ariko nyamuneka ubu ikijyanye n'amacakubiri mu gisirikare ndetse n'ikene wabo bikaba bikomeje kugenda biganza mu butegetsi bw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikavugwa yuko mu gihe ibingibi bitari buze kugenda bishakirwa igisubizo bishobora kuza kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Ibi nabyo benshi bari gushingiraho bavuga yuko aho kugira ngo abasirikare barebere igihugu kigenda kigwa cyangwa se kiba umusaka, ahubwo bazakora kudeta. Ni nayo mpamvu bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umunota ku munota, isaha ku isaha mushobora kuza kumva ngo yakorewe kudeta cyangwa se yakuwe ku butegetsi kubera ibikorwa bya politike mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda akorera hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo twari twakomeje ku bijyanye n'uburyo Perezida Tshisekedi nawe yamaze kugenda ahindura ibintu. Ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wamaze kugenda agaragaza yuko ibitero agiye kwifashishamo indege zidasanzwe, yaba ibikoresho byageze i Bujumbura ndetse n'ibindi bikoresho byamaze guturuka Kinshasa bikaba byarageze mu bibuga by'indege bitandukanye, by'umwihariko Ikisangani. Ibi biravugwa yuko rero aribyo bigiye kwifashisha mu kurimbura Burundi kukuba yashyigikira FDLR nk'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abyagirizwa cyangwa se yakomeje kugenda abishinzwa. Turaza kugenda tujya mu nteko nshinga amategeko turebe uburyo bihagaze, turebe mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu nteko nshinga amategeko y'iki gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bayobozi bakuru barashinjwa kwiba amafaranga ya leta, ndetse ku munsi w'ejo nibwo habaye ikiganiro gikomeye cyane, kikaba ikiganiro cyasize uwo bita Reverien Ndikuriyo nk'umusenateri wari witabiriye icyo kiganiro. Ariko nanone hari uwo bita Ndakugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri inshuti y'akadasohoka Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyari byabateranyirije muri iki cyumba cy'inama byari kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri amafaranga y'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda aribwa n'abanyepolitike, by'umwihariko abaturage bakaba bicira isazi mu maso. Bihagaze bite by'umwihariko aho rero? Naho turaza kugenda tubabwira yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari buce ahava afunga bamwe mu bayobozi batandukanye kubwo kugenda bashinzwa kukuba barakomeje kugenda barya umutungo ndetse banakoresha umutungo w'abaturage, by'umwihariko bitwaje yuko ari abayobozi mu nteko nshinga amategeko. Aho turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, tuze kongera gukubitira hariya muri Presidence Ntare Rushatsi, naho ngo rurageretse. Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo aragenda agira byinshi ahindura. Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kwikanga yuko isaha n'isaha na kudeta yamugeraho kubera ibikorwa bya politike ndetse n'abaturage benshi b'abarundi bamaze kugenda barambirwa ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, biravugwa yuko asigaye yicara ahindagura bamwe mu bayobozi bakomeye cyane, by'umwihariko bamurinda mu nzego cyangwa se mu rwego rushinzwe kuri garde presidentielle. Biravugwa yuko rero yamaze kugenda ahindura bamwe na bamwe. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Ariko nanone Prime Niyongabo nawe yamaze kongera kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko defense z'ingabo z'abarundi zongeye kubakwa mu bice bya Bibogobogo, Bijombo, Mikarati ndetse na za Minembwe. Aho hose murabizi neza ko mu minsi yashize igisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze kugenda kihikura nyuma yuko bari kuri pressure ikomeye cyane ya M23, ariko babonye M23 ivuye Buvira bongera kuhagaruka. Ibyo ni bikomeje rero guteza impungenge, ndetse bivuga yuko ari ibishobora kugaragaza yuko ari nko kongera peteroli mu muriro wari usanzwe uri kwaka. Aho rero turaza kugenda tubaramburira tubabwire ngo bihagaze bite. Twambukire mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, tubabwire amakuru agezweho, aho bivuga yuko rwose uyu nguyu Sylvain Ekenge akomeje gukora amabara.
Sylvain Ekenge yavuze yuko ngo ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane. Amagambo yatangajwe na Sylvain Ekenge arimo kwamaganwa nyamuneka, ndetse kugera n'aho igihugu cy'Ububiligi nacyo cyamaze guhaguruka kugira ngo cyamagane aya magambo y'ubugome, ndetse aya magambo arimo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri ibi ngibi byahise bituma akarere kose gahaguruka, ndetse ibi bikahita binagaragaza umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambi wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ntago aba bayobozi bakaba bayobora bamwe mu basirikare ndetse n'abayobozi bagifite imvugo nk'izi ngizi zihembera urwango n'amacakubiri, ndetse umutwe wa AFC M23 we watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi buteguye ubugome nk'ubu ngubu bivuga yuko bwiteguye gukurwaho kandi bukajyanwa kure cyane. Niko mama 23 yahise itangaza imaze kumva ibijyanye n'iyo ngengabitekerezo iri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira uburyo amakuru avuga yuko Ubwongereza bwamaze gufatira igihugu cya Repubulika. Turagerayo tubabwire uburyo bihagaze. Twite twigira ibuvira, noneho ibuvira aho bivuga yuko imirwano yazindutse ibera hafi y'ikiyaga Tanganyika, bituma abaturage bakomeza kuba mu bwoba bukomeye cyane. Ubwo ari nako umupaka wakavimviraho utarafungurwa ufungurirwa abasivile, ariko abasirikare bo barawambuka bajyanwa mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose rero nyamuneka nibyo tuba twaramaze kugenda tubemerera yuko tugomba kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. FARDC yatangaje umugambi ukomeye wo gusubira muri Uvira, impungenge ku mategeko ndetse n'amahoro byari bimaze iminsi biri muri uriya mujyi, ndetse bikaba bimaze kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Nyamuneka tukiri ahangaha muri byinshi turi buze kugenda tubaramburira, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda mu by'ukuri bibagiraho bidatinze. Rero twamaze kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Twatangiranye amakuru y'uburyo umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye. Uyu nguyu biravuga yuko rwose ngo rugeretse hagati ye n'abashikiranganje batandukanye, aho byinshi mu byemezo aba bashinga amategeko bagenda bafata bivuguruzwa n'uyu mugore w'igihugu wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Si ibyo kandi hari andi makuru avuga yuko rwaba rugeretse hagati y'aba bakenyezi babiri. Ubwo ni Perezida ni Angelina Nkurunziza ndetse niwo bita Denise Bucumu. Angelina Ndayishimiye niwo bita Denise Bucumu Nkurunziza. Aba rero ibi bikaba bikomeje gukara ndetse no gukarata. Uyu mugore w'umuhisi Petero Nkurunziza we ntago yumva ibikorwa bya CNDD FDD ndetse n'amahitamo atandukanye agenda afatwa ni mu bihe bitandukanye n'ubutegetsi cyangwa se na perezida uri ku butegetsi ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bigahita bituma akaga gakomeje kugenda gasa naho kagaragara, ibibazo bikomeje kugenda bisa naho bigaragara muri aba badamu, aho bivuga yuko uyu nguyu we yagirizwa ku kuba n'ubundi ashaka gufatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo Denise Bucumu Nkurunziza we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ahururiza abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ababwira ati nyamuneka mugire muhaguruke dukureho ubutegetsi budafite icyo bumariye abaturage, mugire duhaguruke turebe yuko hari icyo twakora. Mu by'ukuri rero ikaba byahise biteza akagagarurwa icyizere n'abaturage. Ibi rero bikahita bigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bishobora kutaza kugenda byoroha, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we mu bushake bwe ndetse n'uburyo yifuza ashaka kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi manda ye ya gatatu, by'umwihariko akaba ari we wifuza yuko yagenda ayobora abadede. Byinshi mu byakomeje kugenda bikuraho amanota uyu mukuru w'igihugu ni ibikorwa bitandukanye, yaba ibikorwa bya gisirikare n'amahitamo ya gisirikare yakomeje kugenda afata. Murabizi neza yuko uwo bita Prime Niyongabo niwe mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu yategetswe kongera kohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi, guhera ku nteko nshingamategeko, guhera mu rwego rushinzwe ubutungane, kugeza ku nzego bwite z'ubuyobozi z'abaturage ndetse n'abasirikare ubwabo. Nta n'umwe wumva impamvu mu by'ukuri izi ngabo z'u Burundi zaba zarajyanwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kugeraho abasirikare b'abarundi umunsi ku munsi bari kugenda bagwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo.
ndetse imiryango ntinabone ibiziga by'abasirikare. Ibi rero bigahita bigenda ari bimwe mu bigenda bituma Perezida Evariste Ndayishimiye agenda atakaza amanota mu banyagihugu. Iyo ni ingingo ya mbere. Indi ngingo ya kabiri rero ituma uyu mukuru w'igihugu atabona mu by'ukuri amajwi cyangwa se atazongera kubona amajwi y'aba baturage b'igihugu cy'u Burundi, harimo kuva yagera ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi nta gifatika, nta mihanda, nta bikorwa remezo, nta mashanyarazi, nta gukura abaturage mu bukene byigeze bigaragara, ku buryo wenda abaturage babiheraho bakavuga bati uyu mugabo reka tumwizere kubera yuko hari byinshi yadukoreye tugishaka yuko akomeza. Ahubwo yakomeje kugenda ashinzwa ku kuba mu by'ukuri nibyo yasanze bigezweho byose ameze nk'aho yabisubije inyuma. Niba igihugu cy'u Burundi nk'ubu ngubu izi saha kibura igitoro, igihugu cy'u Burundi ifaranga ryaho rikaba ryaratakaje agaciro kugera ku rwego rwa 15%. Ibi rero ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye nta mpamvu n'imwe ya politike yaba yarakoze yatuma mu by'ukuri abanyagihugu bongera kumugirira icyizere bakaba bamutora cyangwa se bakaba bamwizera kugira ngo yongere abayobore guhera mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibye biri mu marembera cyangwa se bitoroshye habe na gatoya, ubwo we ashaka kuyobora igihugu ariko nyamuneka abanyagihugu bo bakagenda bagaragaza yuko mu by'ukuri bitoroshye. Indi ngingo yagiye ituma uyu mukuru w'igihugu agenda atakaza amanota ni ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganje mukuru. Uyu nguyu ni perezida ni Alain Guillaume Bunyoni. Noneho amakuru aravugwa yuko ku munsi w'ejo uyu mugabo yaba yarimuye akuwe ku bitaro byigenga, ku bitaro bya leta by'Igitega bikuru bya Gitega, akimurirwa ku bitaro mu by'ukuri byigenga by'Ibujumbura. Nyuma yuko mbere yuko yimurwa biravuga yuko hari amakuru yagiye ajya ahagaragara aturuka mu nzego z'umutekano ndetse na polisi, ubwo bamwe mu basirikare bakomeye cyane bashinzwe iperereza bagiye bakajya aho yararwariye bakareba uburyo ameze, bakongera bakahita bajya i Bujumbura gushaka ibitaro uyu mugabo agomba kurwariramo, ndetse hadaciye kabiri yahise yimurwa ajyanwa mu bitaro bigaragara yuko ari ibitaro byigenga. N'izi saha ntiharamenyekana impamvu yo kwimurwa k'uyu mugabo, yaba byarabaye kubera yuko ubuvuzi yahabwaga hariya mu ivuriro rikuru rya Gitega cyangwa ari ubuvuzi bukiri hasi, cyangwa se yaba ari ukuba yarageze muri koma agiye kwimurirwa mu bindi bitaro kugira ngo arebe ko yahabwa ubufasha bwisumbuye. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda biteza inkeke abaturage b'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko uyu mugabo ashobora no kuza gusiga ubuzima, ashobora no kuza kwitaba Imana kubera ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero mu by'ukuri ni ibikomeje kugenda bigaragaza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, ibintu bitazigera byoroha habe n'umunsi wa rimwe, by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we yaba afite icyizere cy'uko yakongera gutanga kandida perezida, ariko impamvu zagiye zimukuraho amanota zo zikomeje kugenda ziyongera mu bihe bitandukanye. Nyamuneka reka tugaruke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, turebe ingengabitekerezo ikomeje kugenda igaragara mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidatinze turahera ku byamaze kugenda bitangazwa n'uwo bita Sylvain Ekenge, ndetse benshi banavuga yuko ashobora kuba yamaze amukuraho amanota nyuma y'ibyo yari amaze iminsi atangaza. Sylvain Ekenge uyu nguyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yongeye kugaragaza imvugo zo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, avuga ati ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane. Ukibaza uti aritonda kubera iki? Ibi byahise binatuma benshi mu Barundi bahagurukira rimwe, bahagurukira hejuru, baramushyigikira, kubera yuko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko ubutegetsi bw'abadede bwagiye bubiba ingengabitekerezo mu baturage, kugeza naho abaturage bamaze kugenda bamira ingengabitekerezo by'umwihariko y'amoko. Benshi banavuga yuko mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD
bwaba bugikorana n'ishyaka rya UPDS rya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, mu by'ukuri nta gihe na kimwe imvugo z'urwango zizigera zihagarara, kuko abangaba ni abasensibilisateri bakuru, kuko mu bihe bitandukanye ngira ngo murabizi neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Amagambo ya Sylvain Ekenge by'umwihariko aravuga yuko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda babona yuko ari amagambo yuje urwango, yuje ubugome, ndetse benshi bishobora kuza kongera guteza imwiryane n'impagarara muri aka karere kose. Uyu mugabo yaje gukomoza ku ngingo avuga yuko mu by'ukuri yaje kugenda avuga ati mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo RTNC, ngira ngo ni Radio and Television of Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umuvugizi w'ingabo z'igihugu FARDC Major General Sylvain Ekenge yatangaje amagambo ari kwamaganwa n'abantu n'imiryango itandukanye, bayafata nk'imvugo zihembera urwango kandi zibasira umwihariko abagore bo mu bwoko bw'Abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cya Congo. Abajijwe ku ngingo yiswe ubwenge, ijambo bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakoresha basobanura amayeri n'ubunararibonye mu ntambara, General Ekenge yavuze ko ubwo bwenge ari ubw'Abanyarwanda by'umwihariko